Kani kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu satas im. Kini kilong kimat makongsan jong ka khubor. Pelat ke Economic Advisory Council to Prime Minister EACPM but ke Institute of Competitiveness and Social Progress Imperative ya ke Social Progress Index pau ke Puducherry, Lakshadweep bat Goa kum ke jala ke babhatam hakarukom trei bat penyakam. Palat Shiklor ke samlai ke layok jenghikai hapok ke Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana PMKVY bat pentim ka Sorkar Meghalaya Banthau ya ke Shillong Sian RD Block Ha West Khasi Hills District bat ya ke Batabari Sian RD Block Ha West Garo Hills District. Ka Economic Advisory Council to Prime Minister EACPM ringkat bat ke Institute for Competitiveness and Social Progress Imperative henen kesngi kala pelaj pajba ya ke Social Progress Index SPI nakabanta ke jala bat ke district jong ke India kumbala batha dak EACPM hakaba ka Puducherry Lakshadweep bat Goa kila long ke jala ke babhatam hakarukom trei bat penyat kam jong ki. Kilai tali ke district ke badan ha ke kerdan bahakli ke day ke Shimla bat Solan ha Himachal Pradesh bat ke Aizawl ha Mizoram. Ke Puducherry ke day ke bayok buntam ke SPI point kata dah 100% point khandai po khandai halor ke jingla jongka ban pentrei bhai ki kam kum hakalyang ke jingla lu ibreu shimet bat ke jingjit kat kum ke mon shimet ke jing a jakasa bat ke bat ke jingkhu jing suba. Lakshadweep kalayo 100% point prapo khandai point bot saka Goa dah 100% point sanpolai. Ke Jharkhand bat ke ka Jharkhand bat ke Bihar kidai ke jala kibayo dunatam Kat ba kari India kanang jam siki arpausan snem bansawan ni Amrit Kal ke Sorkaru hapok ke Jialam Umintri Rang Badu Narendra Modi kala sedang ban pentrai ke skim baper na ke benta ban penkup bor ya ke samla. Kini ke skim kila penla ke samla bakin sungtu bat lap ya laki jong kisam kenang bakin la ban yeng hala ke jong ki kejat bat ban penlong ya ke India ke badap babiang. Hapok ke program Empowering Youth India palat shiklur ke samlai ke layok jenghikai hapok ke Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana PMKVY. Kumba shilak lapo jartam ke samla jong ka thanjate lamingi ke layok jenghikai lengba ke PMKVY bat shilak 1,000 ke samla ke layok ke shiti thongkam hau benai risau bat naiwing arhajar arpawar. Menteri ki kampo yeng ke Meghalaya ubala ke menrumbui henen kesngi ulabo yo mau nongrim nak benta ke jingpen kiu kerdan ya ke Jaran Public Health Center ke Baha Amlarem Subdivision West Giant Hills District sya ke Subdivisional Hospital ke Badan Sanpo Jingtia. Habakran ha ke Jialang ubala ke menrumbui ulong ba ke Sorkar ke Lashim ya ke Rai ban kenteu ya ke Jaran PHC sya ke Subdivisional Hospital kenang bakan la ban pinbiang bat ai ke Jingsumar ke Bakhambha mtang ya ke Brejong ke Amlarem hendrai ya ke Tobaro ke Badan Kam Jingsumar. Habakran Japang ke Jingdon Kam jong ke Jingkot Jingkya uba rembui ulapen shlori ke Breu bakin bu ya ke Jingkot Jingkya jong ki Shimet kum ke Kamram ba khamat ba ke dai ban ken mau bat banya trei langru bat ki nong ai Jingsumar. Baro artli ki yang dorbar thawan jong kari India ke la saki hnen kasngi ya ke jing kinwin halor ke jing kentho jong president ke Congress ubalong ru unong yalam kalyang persha ha ke Raja Sabha Malik Arjun Kharge halor usin yang jong ke seng BJP ha ke jing ale laitlu. Unong yalam jong ke yang dorbar thawan Piyush Goyal ulapen ram ya ke jing kentho jong Kharge bat dawa ba udai ban panmap na ke BJP bat na kari. Ulaong baka jinglong jingle bat kaktin bala pendon kam do Kharge kalong ka bami hap satya. Ukharge ulaong baka ke ba ulakren kalong shabar jong ke yeng dorbar bat undai ban pen kiwin hapo ke yeng dorbar. Menteri Rang Ba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ulong ba ke Sorkar Jala kan saya keren bat Menteri Rang Ba ke Assam halor ke Jingsna Biang ya ke Assam Forest Beat House Hamukro West Giant Hills District. Kani ke Jingong kalami hadien ba ke Khasi Students Union kalale ya kendo ya ke Sorkar Jala
Bahkan penbor ya ke Sorkar Assam banweng no ya ke Assam Forest Beat House balakan no balashna hakashnong mukro. Shosho Menteri Rang Ba Ulong ba an sya ya ke nu ke Sorkar ne ke kan hun shimet bahkan tau neshna ya ke nu ke jingtai hapo uput usam jong ke Meghalaya. Ulong ru ba ke Sorkar kan bishar biang ya ke Jinglong Jingman ban an sale ya ke badan kam da ke babenram ba ke le tai bun sen ba Menteri Rang Ba ke Assam ha ke arsngi balala ban an sanang ya ke shosho ha ke sngi ban wan kanang bakan ammi kanu ke jing ya kan a. Kini kedai ke All India Radio Shillong ke bawan lam syapi ya ke kubor. Ka Sorkar Meghalaya hakajing pentip balapan mi hinin kasngi kala hukum bantaw ya ka Shillong Sian RD Block ha West Khasi Hills District Gloy kat bala. La pentip ya kanedo Principal Secretary sa ka Sorkar Meghalaya CNRD Department. Dakane ka jing taw ya ka block ki Shillong ki bahap apo ka Shillong CNRD Block batmai ha West Khasi Hills District kenam hap shu hapo ka CNRD Block barim. Hau kerwo belapa Menteri Rang Ba Ulong bahkan ni kan penting na bagi kendai pausan pelikisnong hapo ke Shillong Sian RD Block batamai kenyo pediang ni kijing mento jong ke skim Sorkar. Ke Sorkar Meghalaya hakawe pat kijing pentip kala hukum bantau saya ka Batabari Sian RD Block ha West Garo Hills District kloy kat bala bat kisnong ki bahap hapo ke Batabari Sian RD Block kenam hapshu haka block kabarim. Ulat jong ke Assam Professor Jagdish Mukhi nin kesngi ulap le ya ke 47th All India Sociological Conference ka banne laisngi lenter balapan long da ke University of Science and Technology Meghalaya USTM haribhoi. Habakren hakajelang ulan Professor Jagdish Mukhi ulong bakalong kabasong sarong baka USTM kabalong kaway ni kijaka puli bapaw jong gatan cha tayla mingi kapenlong ya ka ni ka program ka bahebha hakasin ka baningkong e. Habayaro ya ka USTM ulat ulong bau Chancellor Mahbub ul Haq u ailat ya ka samla puli bakin pinyar ya ka jingmut jing perkhat jongki kanang ban kentiu ya ka yok kakot haka emlang saalang jongkari. Ulan ulap light ru ya kakot kabala ai kerteng gender, law and social transformation in India. Nalor kaba ai ru ya ka lifetime achievement award yo Professor I.S. Chauhan na Bhopal but Professor R. Indira na Mysuru. Palat khat ars pa ngut ke sociologist na ki college but university ba pher kile shimbanta hakane ke jingalang. Hadin ke jalang jong ke kan hun menteri ke belalong henin ke sengi Menteri Rang Ba Konrad ke sangma ula pentip balapen kelai ke kendon jong ke Meghalaya Minor Mineral Reclamation Fund Management Guidelines arajar arpawar hakaba ye ke tenat penyat kam ke badan hok ban pentre kam ya ke pisah tengka lanang penyar syuk da ke jing pendram ya ke Biodiversity Board. Shosho kekanhon menteri kalapan kelaru ya ke Building Amendment Bylaws arajar arpawar bat penmi ya ke jing pentip na kebenta ke Meghalaya Professions, Trades, Callings and Employment Taxation Rules. UMLA ke Northern West Khasi Hills District uba Macmillan Bersat hakalat singi ublay ulabo ya umau nongrim na kebenta ke jingshna ya ke surak ke bajrong iwe pra kilometer na Northern College sha Reverend S. Wellington Children's Home jong ke KGP Senat Sepngi hapendeng dausau ke bahakasnong nong pendeng. Ya ke ne surak unsnalang ba ke jingmang pisa na ke skim ban kentiu bat penbhai ke surak shinong hasol nongstoin ha ke jinglut ke balong sispa alpokondai point pra spa hendriu paulak tengka bat en pentre ya ka da ke Meghalaya Integrated Transport Project. UMLA ulai tiru hakane kesngi ya ka we ke kali balabay tengka da ke Chief Minister Special Development Fund saka Reverend S. Wellington Children's Home. Kat tu ke kubur kelakon nak All India Radio Shillong.